وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ویل غٹانو دا قوم دا فرعون تیویل آیا پریگدی تا موسیٰ و دا قوم دی دا پارا شروانے خوری فساد خوری دی پرزمکا کی او پریگدی تا لراوستا معبودان لران قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ویل فرعون زرد قتلو بمگا دلی زامن پیدا کی دن کی او بے حیاکو بمگا دلی زنانا و یقینا منگا دلی دپاسیو زورور قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ویل موسیٰ علیہ السلام اخفل قوم تا مدد غاڑے تاسو پر اللہ سرد اللہ نام اوزان ٹینکے پدین یقیناً دا عمل خدا اللہ پہ اختیار کرے ورکیے شالر چو غاڑی دا بندگان اخفلنا آخری انجام دے دپار دا متقیانوں قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا ویل دی تکلیف راکڑشو منگتا مخی درات لستان اے موسیٰ اور رسولائن شتم دراغلے قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم اویل نزدید اشستاس رب حلاکی ساسدا دشمن ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون او آباد بکی تاسو لرا دائن رسو پرزمک کی نگوری اللہ تعالی چی پس طریقہ بانے بتاسو عمل گوئے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَيَقِينًا نِوَلِيُ مُنْغَا فِرْعَوْنِيَان وَكَلُونُ دَقَحَتْ سَرَاءُ پَنِمْگَرْتِ آدَمِ اُدَائی سَرَام دِيدَ پَرَاشِرِي نَسِيَتْ وَعَلِيم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ کلچ راب اغلا پدی بانے خوشحالی دی بوئیدہ منگ پارا حق دے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اکبور سے دیدہ سے تکلیف سپیروالے گھن دید موسیٰ علیہ السلام و دمت اللہ الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون خبر شے یقیناً سپیروال دلیل لکل شیر اللہ سرا دلیل عملن دوجیم لیکن اکثر دلینا پوئیگنا وقالوا مهما تعطنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین دیوئے ہر کلا شراتل کے تمتا ویو معجزام دید پارا چمبانی جادو کے بسودائے نیو منگا تعالی ایمان روڑن کی فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات ندیر رولیگو منگا پریبانی طوفان او مولخان اسپگے او چندخان او وینیم دا معجزات جدا جدا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ندیلو یوکڑا دی قوم جرم قوم کی ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ہر کلا شراب غیر پدی بانی عذاب ددہ عذابننا دیبویلے موسیٰ دعا غارم دخبر ربنا وصبب دائش لو ذکر استاسرام لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل
نکلر کتا زمنا دا عذاب پخفل دعا سرام خام خام و ایمان رو بتاؤ خام خاپری بگدشتا سر بنی اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون نار کلا شدر بکما ددین عذاب تریونیٹی شدی برسید لاغیتان دو کی بدی ماتو لاخپل واللام فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نبدل واغستم ددینا نغرق للمنگا دیلنا پدریاب کے خودی وجہ شدید دو جنگن لایت نظم اودی داغنا بے پروائی کون کی وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصْطَضْعُفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور پات اکرمنگا قوم تا چی کمزوری گنل کے دل مخیم مشرقونا دزمکے و مغربونا حاغزمکا چی برکات چولیم پائے کے وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا اور پورشوا وعد درفتا شخیستوا و بنی اسرائیل بانے بدی وجہ چاہی ٹنگشو بدین ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اور ہلاک للمنگا حواش جوڑل فرعون دا قوم اور سپرنا چاہی جوڑا والباغن دپارا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل دریاونا نراغ لدی پہ قوم مانے چاہی عبادتون کو لمیشار بوتان اخبلوں قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ویدی موسیٰ جوڑ کا تمند پارا دغسی حقدار دبن نگئے لگ سنچی دی دپار دیب حقدار دبن نگئے دریم قال انکم قوم تجہلون اغو یقینا تاسوے قوم دجہل کار کوئے ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون یقینا دا کسان خلاق بکڑیشی حاغا شدی پائے کے مشغولین اور باطل دی عملنا شدی گئیم قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين ویل موسیٰ علیہ السلام آیت سواد اللہ نام الٹوم ز تاسو دپارا بل حقدار دبن گئے حال دا اللہ تاسو لا غروال درکڑے پٹو دخل کو بسود توحید وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ او کلشی بشکڑے منگا تاسو بسود دلی توحید د فرعونیانو نام رسول تاستا بد عذابنا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وجل استاسو زامن پیدا کی دن کی اور بے حیاء کو لے استاسو زنانا اور پدی